Oturma. Ana men stulum. Dejurni kep. Kança jolmuştaştık biz kız talaşıp Attim oşo gündür kaldık kayda adaşıp Attim oşo gündür Jarımlar jokpu. Sizler geçirip koyasız. Siz adaşıp aldınız okşaydı. Bu starший класс. Adaşmayla uşertte okuyayım. Qanday? Uşertte okuyayım. Sen u yerda o'qiysan bu. Agay bu ançadan beri o'sha yerda o'qiydi. Ancha bo'lib qoldi, ha? 4 yıl oldu. 4 yil bo'ldi. Sen u yerda o'qiysan, ko'pdan beri u yerda o'qiysan bu. Ben постоянно uşerde okuyayım ama Moğollarla alışversin. Otur. To'liq keldinglarmi? O agay. Kim jo'q bo'lsa, o'rnidan tursin. İyi. Kim jo'q bo'lsa? Agay, jo'q balagay o'rnidan turadi. Oy, jo'q bo'lsa o'rnidan tursin deb qo'yam hozir. Ha degende taqtab olalı, jo'qtab olalı deganim. Men murdagı sizlerдің ағайыңар башка жакка o'tirilib ketgan. O'rnuna kelgem, жақсы таныш элекмин. Kim эле бүгүн дежурный? Men agay. Өчүрбөйсүңбү? Даярдап коесуң жана. Ha degende таныш олалычы. Көп жақсы тааныбайм силерди. Окуйм, ордуңардан турасыңар, макулбу? Кожомкул уулу Жембаштык. Кожомкул уулу Жембаштык. Мен. Фамилияны айтып атканда ордунан туруш керек. Агай мен давын эле тургам. Turgan uşuşun. Сен туруп турасың. Бул өзү туруп алып окуйт. Кожомкул уулу Жембаштык. Атаңдын аты деле айбаттуу экен өзү. Отур. Талас Мактанбаев. Агай, мен. Талас мен агай, мен өзүм. Таластан болом, таластан. Болду турам. Мен фамилия Мактанбаев. Болду, түшүндүм, отур. Агай мен да өзүм жалгыз. Отур. Талас Мактанбаев. Өзүң фамилияңа жараша окшош экенсиң өзү. Таластан болосуң бу? О, агай, таластан болосуң. Түшүндүм, болду, Мактанбаев. Тымбаганов Шашылыш. Мен агай. Мен. Силердин де баарыңардын атыңар, фамилияңар бир өзгөчө го. Тымбаганов Шашылыш дегениң кандай? Тымбаганов деген көп бир тууганбыз. 16 бир тууганбыз да, ошон үчүн. Айылдагылар атам такыр Тымбагандан Тымбаганов деп коет. Канча бир туугансың? 16, менден кийин 16 бир тууганбыз. Мен 14-сүмүн. Менден кийин 2 иним бар. Биринчи инимди менден кийинки иним аты Болдокшойт. Болдокшойт. Андан кийин дагы бар банан. Андан кийинки бар, дагы башталды деп койгон. Дай сакта. Атым Шашылыш. Атың Шашылыш. Шашылыш. Сен бая күнү воскресеньеда окуйм деп шашылып келип алган сенсиң го үйгө, Мен эртерээк бүтүп окууга кетиш керек болуп атат, ошон шашып окуп атам. Өзүм да шашылыш төрөлгөм, 7 айлык болуп төрөлүп калыптым, шашылыш. Ошо тез окууга кетсем. Болду, айланып. Өзүң деле шашып сүйлөйт экенсиң, рахмат. Итжетпесов агент дейт, Кудай сакта. Итжетпесов? Ооба. Неге? Мен чабандын баласын, атам тоогодон журттан журтка которуп көчө бергенде кошуналар буга ит да жетпейт деп итчетпес коюп койгон. Атың агентпи? Жо, негизи чын атым Wi-Fi, просто атам агент деп коет. Неге? Эми атамдын ичкенин апама айтып коем да, полный төкпөй чачпай кошуп ташып. Түшүндүм, отур. Гагаринов антифриз дейт, Кудай сакта. Мен. Гагаринов, эми түшүндүм сени. Демек, кыргыз ушундай го. Гагарин учкан учурда атаң төрөлгөн, ошон үчүн Гагарин коюп койгон. Жок, атам электрик болуп иштейт да. Столбонун башына мас болуп чыгып алып кулап кетип. Ошодон кийин анан Гагарин кылып коюп коюштур. Учкуч деппи? Ооба, учкуч деп. Мен жайгышты жыңалбаш жүрөм да башым үшүбөйт. Бир кошунасы антифриз деп коюп койгон экен, ошодон кийин антифриз деп жайылып кеткен. Түшүндүм, отур. Алып Сатаров Барака. Амес агай, Түшүнбөдүм. Барака. Каердесиң? Оштон келгенбиз да.
Atam burada bazarda alып сатып иштечеле да, алып сатып банкрот боло берип, алып сатып банкрот боло берип, кийин мен туулгандан кийин банкрот болуп калбай, банкрот болбой калды эле. Бараке келди деп атын Бараке коюп койушкан. Береке бе. Бараке, Бараке. Түшүндүм, түшүндүм. Райымжан кызы Каухар. Отур агай. Мушташбек Жаңжалов. Мен агай. Мушташбек Жаңжалов? О, Неге? мен постоянно мушташам, атам жанжал чыгарат. Кызык экен. Отур. Мушташпа. Кече күнү сабакка келбей калгандарды тактап алалы. Кече күнү сабакка келбей калган экенсиң. Бияка жазып коюп тур. Талас Мактанбаев. Сен эмне кече сабак? Мен кече келбей алган эме. Биздин деген Таласта 10 гектар жерибиз бар да, ошого фасол айдап атырык. Аны айдап атырган ошону жыйнайбыз деп жүрүк, анан атам Лондонго рейс алып келебиз деп атырып атам мени. Болду, түшүндүм, болду. Лондонго. Түшүндүм. Сен баягыда да бир сабакка келгенди түшүнүп аткан. Сен фасолуң токтобой койду. Бирик басыла фасол. Отур эки. Эки коем мен сага. Мындан кийин кечикпегин. Келип жүргүн. Кожоңкул уулу Жембаштык. Сен да келбей калыпсың. Агай, мен келатсам кармоо алыш эле садик биякта эмес деп кетирип салачы. Чоңойгондо келесиң деп кетирейиш. Шылтоосун тим эле. Отур эки. Мушташ Жаңжалбековсуңбу? Сен эмне келген жоксуң кече сабакка? Кече тагамдарды коноктоп Кандай? Тагамды коноктоп бошобой калдым. Ошо шылтоо. Просто тагам түрмөдөн жаңы эле чыгып келди. Түрмөдөн чыгып келди. Ал эмне болуп камалып жүрөт? Бала кезинде мектепте окуп жүрүп, мугалимин өлтүрүп коюп ошондон камалып кетти. Мугалимин өлтүрүп коюп? Сен мени тагаң менен көп коркутпа. Отур 3. Гагарина. Сен 2 күн келбей калыпсың сабакка. Ай, биринчи күнү келатсам, келейин десем, үйдө кирлерим жууп койгон экен да кийимдерими. Кургабай калып келбей калдым. Ошо шылтообу? Экинчи күнчү? Экинчи күнү келаткан болчумун. Анан келатсам сиздин эшигиңиздин астында сиздин кийимдериңиз жайылып турган экен. Сиз деле келбесе керек деп мен деле келген жокмун. Шылтооңду койчу. Чапса кайра ары качпай бери качат да. Үй тапшырма. Эркин тема боюнча жазып келгиле деген. Эсиңерде барбы? Мен жазып келгем агай. Сен жазып келдиңби? Айт. Эмне жөнүндө жазып келдиң? Эгемендүүлүк жөнүндө агай. Эгемендүүлүк. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 24 жылдык болуп жатыры. Таласта фасолдун баасы 6000 сомдон болуп атыры. Ошондуктан Арчем экөөбүз Бишкекке келип фасолдун баасын 120 сомдон сатып атырык да, кымбат кийим алып жыргап жүрүк. Ал энди акем болсо Бол, түшүндүм. Бул кыргыз тил сабагы. Атыры, жатыры, батыры деп эле. Отурчу. Лондонго караштуу атта там. Сабакка келбей жүрүп сен кыйратпай окшойсуң, Турчу өйдө. Мен жас. Кана айтчы. Сен эмнени жазып келдиң? Айтты атам, Отур, көтөр мага. Столду. Сабакка келбегениң аз келесиң. Көтөр. Мушташбеков. Сочинение агай жазганда. Айт, оку. Эркин темада. Эмне жөнүндө жаздың? Быйылкы жай жөнүндө. Быйылкы жай жөнүндө? Оку. Быйыл жаям раса ылык болду. Күн азалы жаабады. Bir hafta murun yağmur jağıp şalpayı öl bulduk. Endi güzem geldi. Aylana sap-sarı boğup kaldı. Parektaram sap-sarı. Menge hem güz jağa tıdıdı.
адашып. Ey bala, men azır ele ayttım tetigi Maqtanbaevga. Bol Kırgız dil sabağı. Neni aytıp atasın? Kırgızça, sen Kırgızça söylebesең, men Kırgızça söylebesem. Qoğum Kırgızça söylebeyt. Sen qayerdesin? Batkentçi men abi. Баткенчи? Мына Баткенде Разақов не деп айтқан? Сен таза болсаң, мен таза болсам, қоғам таза болады деп айтқан. Тұрчай. Не деп айтыптыр? Sen hem alikinde olsan, men hem alikinde olsan. Hamağız alikinde oluruz. Düşünbey kaldım. Sen hem alikinde olsan, men hem alikinde olsam. Hamağız alikinde oluruz. Senin de meni sağındak bizdi. Sağa bunu kim ayttı? Rahman Razıkov. Beşilik teatrın жаңа açkanda şunu da aytqanda. Ey sen alikindey olsaң дегенің қандай ал? Sen alikindey olsaң, men alikindey olsam, ана мына олардың бәрі аликіндей екен да? Ya, sen de şu alikindey ekesin anda. Men mi? Men alikinde emesin, buna mı alikinde olmuşsun? Otur. Kırgız tilgana taza. Gel bir yaka. Sen aç. Otur, düşündüm. Hazır diktant жазабыз. Kırgızça жазабыз. Qasmalı Bayalinov'тың Ajar повесінен үзінді. Аргим өзін түшінгенін маға оқып береді. Түшіндіңер бе? Ajar повесінен. Айлана жым-жырт. Gün uyasına batıp, aylanаны күйгім қаптап қалған кез. Ajar сербеңдеп, ат жол менен келатты. Алаңғыча болбай алдынан торпоқтой болған 5 қаршқыр шықты. Қорқып кеткен Ajar қолындағы шіріңкесін алып, алдындағы отынды жақты. Отты көргенде қаршқырлар кетеншіктеп артты көстей қашты. Бірақ от өчкөндөн кейін қайра қаршқырлар Ajarды көстей жүгірді. Қана, ким түшінгенін айтып береді? Әркім өзіңердің ойыңар менен? Мен ағай. Айт. Күн иніне батып, пешін болып қалғанда Ajar бітті өзі ат мину алып, келатса, нарақтан көз кәтті 4 бөрі кеп қалып тұрды. Ajar қорқып кет чөнтегінен күкіртті алып тұрып, дәнін чаққанда, бөрлер қорққандан Өзбекстанға кіріп кетті. Мен азырлы айттым ғой қырғыз тілді. Дағы кім жазды? Сен айтшы. Қырғыз тілін білесің бе өзі? Конечно, ағай. Өзі қырғыз болғаннан қырғызша сөйлеш керек та. Вообще-то мен түшінбеймін да, башқаларға ше. Қырғызша сөйлеп кетіп атып, орысшаны араластырып жүреді. Неге орысшаны араластырады, я не знаю. Отыр. Ағай, міне даже дегенде орысша. Ана немнен қырғызша оша даже деген. Қызық бола ғой ма ол? Қайердесің сен? Күйден эле? Bir қырғыз тілінде bir сөйле. Отыр деймін, ма? Мен айтқам, Манастан үзінді жаттап келгіледі. Кімің жаттап келді? Мен. Нелеуі жамақтан отасың? Жаттап келме ағай. Айт. Ағай мен жаман жаттадым да ағай. Айтып тастаймасың ағай маған. Жаман айтамын да ағай. Шын ағай. Мен Манасты айтып тастаймын ағай. Манас біздің атасы болады да біздің айылдан. Ошол айылдан болом да ағай. Ай муымны. Ey maqtangандай болбойын, адырдын арқары кел атыр, адырдын чөбүн жеп атыр, таласқа келген кезіңде, дағы мақтанғандай болбойын, будырдын бұғы кел атыр, будырдын чөбүн жеп атыр. Рахмат, бар. Өзбе жеп атыр. Бар рахмат, башым отпа. Атыр, батыр, шатыр, чатыр, шутыр ұлы қалай береді керек. Отырчы. Hazırla ayттым қырғыз тілін. Сен күлбе, бер кел. Ағай, бұл жетім айта албады, мен айтып көрбеймін бағай. Келші, сен айтшы.
İsteyem айтчы эле да. Илгери. Не деп айтчы? Кана айтчы. Манназ акам бар экен, Коңурбай жеттим кел экен. Алаңгыча жарыктай түштү чага. Уят. Şu Manasты айт десем, Манасты бирөөңөр өзбек кыласыңар, бирөөңөр казак кыласыңар. Бирөө окуса эмне дейт Манас? Манас кыргыз да өзү. Ушун териңерди билген мен. Ошон үчүн алып кел койкойм эрге. Атайын ошон үчүн мен силерге бүгүн ушул үйрөнүп алсын деп Манасчы Көчөрбаев агайыңарды чакыргам. Агайды чакырып койгула. Sakalın caykagan Altayçılık kıyında Aldın alabay kagan Gök kavacay kagan Ballemin ne buluça Hay külman azbayana Hal muzdaktan bir garay Atadan ötüp balağa Aytılıp geldi bulgunga Hal deminne buluça O sol günden uşul gün Haylalayın galayak Tökün günday güdütte Tökün güze çencildütte Top uzulup say bolda Say kozgolup top oldu Atı kaldı büzü yok Arkanda yelder çok oldu 50 yıldan geleceğine 100 yılda bulup geleceğine Bavanarda durruktap Bizde kim biz bir caga Gökten uçkan kanattu Yerden sızgan tuyaktu Gövekenin kim bilsin aylanayın Galayak Uşul batırın gana bana sıyaktun Hak sakalın caykagan Altayçılık kıyında Aldın alan baykagan Kayran bakaygan ötkün 40 çoranın barına Akılına sat ki vaytap Gınamınday di vaytap Aylanayın galayık Bölünsün bölün cep getet Bölünüp kaldın kırgız dep Bölü gelgen cep getet Jarılsan yol vurs cep getet Jarılıp kaldın kırgız dep Camı jurtkan cep getet Aylanayın batırlar Asmanda uçkan algır kuş asmangan uçup çıkkanda kanatı menen uçu kayrılıp jerge konganda kuyruğu menen konucu. Manastın manaz bolmoğun atandın görü dünyana. Halda barımızdan kanana bolucu. Kavlan atan gimelen kayran manas şerelen telegeyin teneden Kulağın tap tap kuş kılgan kurama yiyip cürt kılgan Teli kuş tap tap kuş kılgan ten tiken yiyip cürt kılgan Üzülgöndün kulagan kayran kırgız cürtünün Oşondo çaçılgandı kanana cinagan Asman menen yerinden Tülüçünün büt
bütkönde, ayın menen gününgdün bir özünem bütkönde, aldı kalın karacir, jeldiginen tütkönde, angrayan kapçıga, alkımınan bütkönde, o kıymıldasan karacir, kızı tanakkan, korgun kuday betin gör gözbe. Oşanda jeldiginen kanan tütkönde yu. Ağayızga rahmat. Rahmat. Mına. Manasты. Dünyada kaysıl gana el aytadi. Bir gana Kırgız aytıp kelgen. Birinden birine aytıp kelgen tarixin bir gana manasçılar jetkirip kelgen. Sizler gelip şu yerde tamaşa kılıp oturasыңар. Kırgız eli 5 milyon kalıp bolsak dagı bölök ulutlarga okşap çapçırap jok bolup keletpay kelatabыз emdiki emne üçün? Özübüzdün madaniyatыбыз, özübüzdün tilibиз, үрp adatыбыз, kaada saltыбыз бар. Manasыбыз жок болсо, tilibиз жок болсо, Kırgız жок болот. Kırgız til sabak ayткам мен. Kırgız til boyunca okup kelgile деп. Райымжан кызы, Кавкар, окуп келдиң кыргыз тилин? Жараңарда ушул жалгыз кышча окуй албайсыңар. Айт. Кайсыны окуп келдиң? Эсенкул Ибраев, улут болсоң тилим менен улутмун. Тунук болсом тилим менен тунукмун. Улук болсом тилим менен улукмун. Улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар. Паспорту да, маңдаты да, метрикасы улуттун. Атың кыргыз, затың башка. Өзүң кыргыз, сөзүң башка. Динин кыргыз, тилиң башка. Бойдон калсын дебесең, жыйындарда, курултайда, чогулушта, жолугушта, ажоң баштап, кожоң коштоп, өз тилиңде сүйлөгүн.